Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kaseng ki HANM menta kasi ka arpo tarik uyayong kilalet keleng ban sam ki kot lingkedop ban sotho iki ba bat kamtam lele ki samla puli halor ka jingda wajang ki na ka sarkar ban pendu pendamno ya ka personal interview habatap kam sarkar kumbale lem baro ki jela hari India baro ka wei. Kaseng ki HANM ka kmi len tiru baki ba kin kershan lem ya ka ni kamat kaban ajing mentoy ya kaseng ndre kaban mentoy ki ba bat ya ki kun samla habaki tap kam hadin habut. Haka MD1 bat kini MD2 kecil dawa kalau ba ban penduk pendam no ya ke personal interview kumbala le haka ri India bro kawai ni kwa hang ni man le ila don ci tho na pa spro ka sarkaru ban iba kamdan kono ka reply ngim tip kin le kumno na kanya sarkar kan kina kanya jongi sutu kani ri kam kabalong of public importance kabadon kamba ya kena samla jongi kiba persyang ban tap kam sarkar ina kanya jongi hi kwa bok pat baru kin sutu ba kan kamat ai kadai kai kan ting la tho jing tho ba sai la pren ni reflects nang ta pa nang ila depan wan sam kan ta mai sekini educational institute pada Basar kita lagi sebagai pada ki college kita sami ki refresh ki jongi nama dah lenga jongi satu lada ka sarkar kam lei inha bansim de gawai gilar lenti ba ya kan ni ka jing dawa ka jongi ya kan ni ka jing kam jong ba dewan penulong do kumba pi ka kom tap kam mentai boro sikata ke ligi sinam kalau ngobi thamula nata kalong sa kom ni nga thai la so dewan ong ba ka kam ban yo kam ka kam tikna ban be yang politician bari ko be jingang star ke kani garanti pada kalau mau bakalaban nak dengan sarkar ni sotu ngatarai ba kis ngabjar ya kan ya nomor gini jo politician tai betap tu gini betap tu ba persang ban le ka backdoor entry ban pan ke bisa lagi konsam lagi jongi ba apply kam ya kan ni ngimla ban susnap ban nak yang jongi ngila sort out ya gini ki agenda ke jongi kiba lesing nang ya sakman bat ni kemilen tiru ba na kalyang jong gipat bahi kin ya ka jing kerchan namar kan ni kam dei kamat kaban mentoy tang ya kaseng kadai kamat kaban mentoy yo pat ba baro ikut samla ke jongi bat ni kemilen ti ba rengkat ka jing telang ba jong pat ba ka sarkar ngin penbor ya ka bangan pendat ke kam bagi Islam ini kita baru kita buat kiong ya kan ni lah don kampalat dari musuh don jumut cu kan apply kamu lah syuting namar wi mentah kalong ba kikmi kpa sawan tap kam kila iwacha don ne manirap haru tahu level kakam tap ki kwa sa bantip don ne ki minister ki manirap yang don ne ki long hai ki bala manirap tik kani ka la penjor ka la pen betingit lot ya kalau kom kam dia beri nak kalian supaya baik ki soto hi bagari aman kongsan bat hani ngemde bangile phala mi ke state mo ngi dawa phala kari India bro ko ila bele ki state government jong ki arpolai ti jela hapoka ri India jong ki ada bele kan ni tika ayu te yang ngiru bangini sim ya kan ni kala lenti kenang ba kandang kata transparency bat karukom tap kam ko biang namar ngonong pi hak babun bagi ni ki agi kendon juga konstitusional atau apa habangi tap kam ngiriman page ya ka administrative efficiency nagi tap kam daga ba simpisa nang tahu daga backdoor entry ka administrative efficiency kam dandra tengi kemilinti ba ka sarkar kamtam gini ki parti kebenaran ya kabinet kita ngi sengulum kedan UDP kedan HSPDP kedan te kini apa ba kin keren langkeng makini kini juk isang kiba perta nang menta ka bahak met juga cek bener bodo koi swak election de ini kambar la omla ban sngap omla ban punur long te ka jing perta snyokhya nang menta ki kon samla ki jongi kalong le noi kai ka ti ka menta ngi lai bersang bagi pai ba ku suthu kai kan ka jing dawa balingi dawa halu kino reng dawa bat kan mentoy yano ladap kan de ngila ban hab ban khot da public radio wai kaba ipai ba ai kini milang ba hakani ka public ali bang nyim kwa brong bayi alam ngi khnam ru dan no yang ngi mi ko pai ba nama kadi ka jung mun to jung pai ba
nginum kuat mileage nginum kuat important hang doang noro ngiri tang kinong pensniau ya kata jing jung pat ba syak sarkar te ngin organize kata karali bat ngi community ba pai ba ki support baram long ngin file ka lada kata ram long ngin file ba ka PIL apa ka high court ujangi nang ba lada ka state government kam la ban nei namba ka high court buran boram le si kan ka jing temu jing angnut jong ki pai ba jong jela ba wai ka long Baik nyebu ka specific time frame anum ong bangin bo bangin situ ba angin up ya kan cabinet meeting ka bonwan menta juga state government ka jong hadir ke cabinet meeting ladang iba kamdan ka jiya kran ni kan amat hak cabinet level tingin sa song meeting pada min sa perkar pada dengan dukan lat nanti pada ngnya chakma